Бізде эле алгачкы тамаша, азыркы учурда өтө эле көп таксисттер бар. Бирок ага карабастан анын арасынан абдан бир нервный таксист. Салам алейкум аке, кандайсыз? Алейкум ассалам. Такси? Жоқ, танка. Трактор. Жигули мен жарайдым, байқойын. Фаркопқа күшік тақонды кеттім оқы. Байке, вокзал көрасыз ба? Жоқ, мен Россияға мигранттар ташимын. Бишкек, Алмата, баратам Москваға, байқойын. Поезда. Байке, жаңағы 5 сомға жеткізіп қойсыз ба? Бекер. Акция. Бакка суын қолында моторға барып кетіресің. Байке, Байке, отырайын ба? Чық олбайын. Фаркопқа жармаш олбайын, жол тақетті кетіресің. Дөңгөлекке жармаштамда музыка оқым. Уйгы, тун. Ой. Уалейкум ассалам. Акция бар mı? Yığılatılın akçanı. Bir zaman mayda жоқ ya. Ha, жоқ. Мектардан сау көрді, çıksa gerek. İçinde жоқ болады да, рахмат. Cangas. Gel 10 son ver, 10 son. Çok peki olsun. Ne, iştemeysin mi işçirden? İsteyeyim. İşteş gerek mi oldu? Boş oturuver. Gündüz günü eller işte, ne boş ile oturasın? İşteş gerek. Gel, Cangas, marojun cevatasın var kebir, 10 son ver. Belki şuna tasbih yok diyeyim. Git kansçı var. Hem hızdaçısı vardı, hem marojun hızdaçısı vardı. Ver Cangas. Cangas 10 son yok bu, 10 son. Yok belki 10 som yok. Ver. Boğmuş. 10 son sala жүрбейсің mi canım? Suygan kızman kat geldi. Kana. Tutuygu. Ha. Neme? Жоқ, неме? Мен сүйген қызыммен урушуп кеткенмін да. Армияға келе жатқанда. Ошо көптөн бери сүйлөбөй жүрөт өзү.